Mpendo wa Bwana, acha nikusalimu tena. Natumaini asubuhi imepita vizuri katika jina la Yesu. Basi kuna maneno tu mafupi ambayo imekuja kwenye moyo wangu. Acha tuende kuyagawanya pamoja asubuhi ya leo. Na mbele tugawanye neno hili, acha basi tutaomba maombi mafupi. Tuombe katika jina la Yesu. Nakushukuru Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa muda huu. Tunasema uinuliwe na upewe sifa tena kwa neno hili. Acha neno hili Baba upate kulitafsiri ndani ya mioyo ya wale ambao umetaka neno hili lipate kuwafikia kwa muda kama na huu. Baba, naenda kuwaombea wote mchana wa leo. Acha wa malaika wako wawe na kila mmoja, na neema yako ishuke tena juu ya maisha ya kila mmoja. Damu yako ya samani kamfunike kila mmoja, ukamfanyikisha kila mmoja katika njia zake mchana wote wa leo, na akakumbatia neno hili ili Bwana apate kujenga tena tumaini lake katika wewe. Mjina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kushukuru. Amena, amena, amena. Basi mpendo wa Bwana, neno hili ni lako. Yawezekana umeambiwa ya kwamba Mungu amesema atakufanya hivi, ama wewe mwenyewe umeomba ukaona Mungu atakufanya hivi, lakini umechunga, umesubiri aone kitu inatendeka. Mpendo wa Bwana, acha nikutie moyo asubuhi ya leo. Na kutia moyo, Mungu kama amenena jambo, ni sharti Mungu akatimiliza hilo jambo. Na jambo linaponenwa lakini lisipotimilika, ni kusema Mungu hakunena. Haiko Mungu amenena. Labda nabii ametabiri kutoka hisia zake, ama wewe umeelewa kutoka hisia zako. Na hata hapo haijakuwa kosa, maana haujakuwa wa kwanza kutabiri kutokea hisia zako, na nabii hajakuwa wa kwanza kusema uongo. Wanabii wa uongo wengi wako, na hiyo yawezekana ukasikia nafsi yako ikazungumuza na wewe ukawaza ni Mungu alizungumuza. Usijihukumu, maana kama haukuvifanya na makusudi, Mungu atakusamehe. Utaomba msamaha na Mungu anakusamehe. Kama umefanya na makusudi na kutaka yako, basi nayo tu Mungu anaweza kukusamehe. Lakini Mungu hasemi uongo, na Mungu akisema neno hasemi kama vile wanadamu. Sisi wanadamu ndio tunaweza tukaseme jambo kisha tunageuka tena kule nyuma mgongo, tunasikia hapana nilisema vibaya, tunarudi tena tunabadili. Lakini Mungu haiko hivyo, maana Mungu anauweza wote katika mikononi mwake. Mungu hakuna lile jambo ambalo hawezi kalitimiliza njoo aseme uongo atudanganye. Hapana, Mungu hawezi kasema uongo. Basi twende kusoma. Tunaenda kusoma kwanza kitabu. Acha nikamilishe na maandiko, isikwe kwamba niko nazungumza vitu ambavyo mimi mwenyewe nimefikiri, lakini acha tusome neno la Mungu kidogo katika verse fulani, basi tusikie maneno ya Mungu inasema nini, maana ndio kinywa ya Mungu hii. Tusome katika kitabu ya Hesabu 23, tunaenda kusoma mstari wake wa 19. Tusome katika jina la Yesu. Mungu si mtu asemi uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiliza. Haleluya. Mungu si mtu ili aseme uongo, na si mwanadamu ili ajute. Neno hiyo peke inajitafsiri hapo. Sina mengi ya kutafsiri juu ya neno hii, maana inajisema yo yenyewe. Nawaza kila mtu anaisikia neno iko wazi, na pia sina muda ya mrefu hapa, na dakika tu 10, na inafaa nimalize yote ambayo nitakayo inena katika dakika hizi 10. Basi tunaenda kwa andiko la pili, ingali tu mu Ancien Testament ama Agano la Kale. Tunaenda kufungula kitabu ya Isaya. Haleluya. Isaya sura yake ya 55. Acha tuende kusoma mstari wake wa 10 hadi mstari wa 11. Haleluya. Rabosha ya kainta. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi
na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaaye chakula. Haleluya. Mstari wa 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanyikiwa katika mambo yale niliyolituma. Amena. Hapa ni Mungu tuangali anasema, kama vile mvua inashukaka kutoka mbinguni, mvua na theluji ama neige, hapa neige mukifaransa, kama vile vinashuka kutoka mbinguni, binaingia hapa chini ya ardhi na hairudi bila kufanya lolote. Mvula ikinyesha manake mimea itaota, na vile vile neige ikinyesha tunaonaka matokeo ya ile neige. Tunaona ya kwamba hapa kuko theluji, tunaona neige iko hapa, tunaona inatia buterezi ama inajifunga, inaonekana. Na mvula ikinyesha tena inaonekanaka kubudongo, kila mtu anatambua ya kwamba mvula ilinyesha. Na ndiyo vile Mungu ananena hapa kusema ya kwamba, haleluya, Mungu ananena kusema kama vile mvula inanyeshaka na hairudi mbinguni bila kufanya kitu hapa, bila hatuone matokeo, vile vile neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu haliwezi likamurudi bure, haliwezi likarudi bila kufanya yale ambalo Mungu anatarajia likafanye. Na kama alikufanya, siye Mungu amenena, siye Mungu amenena. Na mtoto wa Mungu, kama wewe uko ndani ya Mungu, Mungu amenena jambo lisipotimilika, haiko Mungu amenena. Kama unajua ya kwamba unasimama na miguu yako mbili ndani ya Mungu, basi kama neno hilo alitimilike, siye Mungu amenena. Basi acha tusome na Mwagano Jipya, juu waweza kasema ya kwamba ni Agano la Kale. Acha tuende kusoma kitabu ya Luka 21, tunaenda kusoma mstari wake wa 13. Tusome katika jina la Yesu. Mbingu na nchi zitapita, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu hayatapita kamwe. Ili neno talipata tena katika kitabu ya Marko sura yake ya 13 mstari wa 31. Neno ambalo linajirudi kwenye Biblia, neno ambalo linajirudi mara kadhaa ndani ya Biblia, ni kusema Mungu anasititizia ile neno. Mpendwa wa Bwana, usife moyo. Kama unaikala tu imara ndani ya Mungu, basi na Mungu amenena jambo juu ya maisha yako, hata banadamu bapinge, hata bachawi bapinge, hata kuzimu isimame, na kuhakikishia ya kwamba neno hilo ni sharti neno hilo likatimilika, maana halikutoka ndani ya kinywa cha mwanadamu. Neno hilo lilitoka ndani ya kinywa cha mfalme wa falme, ambaye ni Mungu, ambaye ni mwaminifu, ambaye yeye kila kitu iko kwenye mikono yake. Uweza na mamlaka, utukufu, yote iko kwenye mikono yake. Haseme Mungu haongee jambo juu ya kujipendekeza, hapana. Mungu haongee jambo juu ya kukufurahisha, hapana. Anaongea jambo juu anajua anatarajia nini njua anataka itimie juu ya lile neno. Anatia pale pakte yake, muhuri yake. Anasema ili neno ninalisema na nitalifanya ni sababu hii. Haiko tu shiba na damu juu tunaonaka mimi na kuona na kupenda. Mimi nataka kuibia, naanza kuambia ndakufanyizia hiki, ndakufanyizia hivi. Mungu haseme kitu juu ya kusema, aseme anataka akufurahishe.
Basi Mungu anaponena jambo ni sharti litimie, na lisipotimia basi furahia tena juu kuishi vitu ambavyo Mungu akusema ni